Hamkorogu umurebereza dizire nkwiha Bishop wa Western Kwaya Diocese ebintu bingi bikozurwe kandi byo nabsimire mukama kandi yashaba bikiriza okuguma nibashaba ruhango birebona just ko kurwota kitanda ukatamagura hanze okwitemitiyo engahi okaraho mukiro za meza okanyoka tukabura karenga maraka kujiro ukareba noreba kuyumutse kuguru just kujiro anything Bishop Twina Mujuni ayihanangiriza bikiriza butosha okusime mukama rukubarabyamo haro umuntu udashobora gusimara taro I would say more. Wakataro udashobora gusimara hano na abushanga umurakaje to a degree at which you can really understand what I'm going to say. That's gambit. Ati ekyo muntu arashobora gusimara no kuyango in principle loyalty no one talenti konka ganti awe tugenda namazima imanyangwa abantu binje nabashemererwa bonka ni nyikiriza ngo itushemeye gukirayo nangwe n'umucorike shemereye gukirayo munonga tata na mama amazima garungu itwenka Western Kwaya simarahanga okubagira bamba mubikiriza abashira hakusimuku baseme Bishop agwo kubetara yentungoka omuru Western Kwaya Diocese atukuba tutambura twantwishwe mitucu twenturabamo koko bano barebera mu buzima zimarahanga ko iseche cyangwa no ntuje kongera kusima kandi ndangwe girigase neja ko mpango n'imyaka kuza kugera ni kwija ubwire Bishop yamara Diocese yetu kandi tumwegireho ibintu benshi kandi twenka abo twapaka kuburire njiri ibyo mwasimo bano mu Kristayo batari mu Kristayo okusima ko bintu byona kugira hakombeka cathedral ya kandi miliyoni 20 nizo zurundinwe omugandi abashije n'abasigazi bashemesibwe kwegarura busya kibahwere kugarura busityenisa cyabo ekikozurwe bwa nyuma y'abakazi kwehindura mu kindi abashije babo no kubanyangara zo mu biceka mu district ya Mbarara mbwene nyiki kintu cyakorwa aha cyanjemeza mununga kubanga hine ibintu byinge bitarayigira nkiteminyeto bitarayigire abazire no manyogwiro bine bwire nayimuka naza gukora nagaruke curu mwene bingi tubetabyegire kunga twafu no mugisha twabyegera aha kugira ngo umushizo ine kutekinga responsibility yawe etari umukazi kusanga ngo abana no kubatwara isomero niyo kusanga uryuko umnywamarwa niyo kusanga uryuko umukoresa ugasanga utakinebwire bweka yawe ekiganire eki kibakanisibwa aba Fathers Union ahansi y'uburebezi bwa Kwaya Diocese mukanisa yitomwe abashije mbakunda ko ndishanye mbakunda ko turubake abo kuzo mukanisa ajyatubwene kutwakwasa kubarura tukabashomesa aha bwake tushime kuzo mukanisa anyarashara mu reka barundane tuvugabugane tuganire turebe cyakwasa twongera kuba inambe kabanyingi umukanisa abireho hururu yo kureba ngo abashija n'abacwerwe mishango tabarukuza mukanisa tabarukunda ibarukora banagirira makagabo mbwene tuwagira umushomo ngo kubangura abashija kandi no kubahwera okubakubasa kushikirizo ubujunanizwa bwabo hatu no kwimisa abashija ngo twena twimuke tukwatanise okombe ko bukama bwa ruhanga abo kandi tumanye ngo umushija ruhanga niwe yahangire dera katuhereza abakazi ngo babahweza bitu mbwe n'abakazi batimuka bakatushangira deri twabashija tukabaje deka twebembere dera abakazi tugende nabo twenda twatanise mu rumo gwa ruhanga gubase gukorwa abebembeze kushomesa borekere mu mwahabira kuretera abakazi bajoga abashije mbwe okuganda kw'abashija kukagwaho because abashatu jensire twazimutse kimusebe natsiremu
omukazi mwawuse mu nkiiko omukazi mwawuse mu bibina by'essente Gashoka Abraham Muganzi na Senyomo Gideon.